Akaswani Imphal, Ningthoukhongjam Suni na pau pazari, ahanbada maruiba pau. Council of Higher Secondary Education Manipur Kongjam na lauba, kumsi sahigi class 12 ki parikya ki follow thokle, Science, Arts amasung Commerce stream ahumakta nupi ngaktana makok oire. Mukhyamantri Nongthombam Biren Singh na hairi, Mikhalda matik chaba mirep thagalabadi, lamdamasi malemda khwaidigi chawkhatpa mafam ama oiba ngamgani. Pradhan Mantri Narendra Modi na hauzik nimidang United Nations Economic and Social Council gi awangba thaki mifamda keynote address pigani. Sarkar na hairi, lebaga sida COVID-19 na nabadagi pagalakpagi sang asi chada humpuhumdoi dasmik ahum yaure amasung. Rajya Sabha gi nauna khalaba sadasya sing tha asigi kunithoida wasak logani. Council of Higher Secondary Education Manipur Kongjam na lauba kumsi sahigi class 12 ki parikya gi fallout thokle pass tawbagi sang sada marfu tarukni hauki bisahi omasigi manungda kumsi sahina khwaidigi sang yamna pass tawki kumsi sahigi oinadi Science, Arts amasung Commerce stream da ahumakta nupina loina makok oire. Science stream da Mrs. Clare Academy changangai uchekongi Archana Hizamna makok oire. Arts stream da TG Higher Secondary School gi Khomdram Menaka Devi na makok oire. Aduga Commerce stream dana TG Higher Secondary School gi Justina Yendrembam na makok oire. Arts stream da top 10 position holders singi manungda Sarkar gi school Mari gi mahiroi Mari yauri. Imphal gi Babuparada leba council gi office da parikya foladu lauthokladuna Shiksha Mantri Dr. Thokchom Radhishyam na hai achetpa phirep ka loinana kan honariba mahiroi khudingbangna punsida mai pakpa ngamgani mamangi sahi singdagi handaki sahina pass tawbagi chang hengalakpa asidasu mangna mahiroi singbu thagatpa phongdokhi. Masi mahiroi sing oza sing mama mapa oiba sing amadi Shiksha Vibhag ki staff singi honajamanni hanasu mantri na phongdokhi. COVID-19 gi laichat leidunasu kathokpaga loinana parikya gi si sing evaluation tawkibagi su mangna oza singbu thagatpa phongdokhi. Parikya haidokpagi thawramaduda Education S ki Commissioner T. Ranjit Singh, Education S ki Director T. H. Kiran Kumar, Kongjam ki Chairman L. Mahendra Singh na singbasu sarukyaki. Parikya sida Science stream da makok oikhrabi Archana Hizamna Akaswani Imphal gi paumiga wari sanabada hai. Kamai Facebook dino khangde yam haraudi harawe do sumaina taropase expect se aina sum phajabada top 3 bhaudi yawda dikhanba do first month sum aina phajana iramusu thajarudaba haitare ai makha dabase UPSC exam try toge na khali ai se DU dagi registration ni tawse DU do ina dum tamasirana credit se hana hambada ai mai pada phirige aduga mathangda ai orasin duga mari mata ai kininaw kika dei mana basing the sloan tini like say jamni haraga like hata para paraga the mind man si tarke dum no magi ai hona bam thokpa khara dum paraga dum no magi dum tang nai da di pari eduga dum hoi warak pada dum pada bi tum maga leibo khota tu gum dum yaw bi yaw Arts stream da mako oirabi Khomdram Menaka Devi yam sunungaye do hazadinga saigedi azu dum na bas alam di halawe aji mai pakki credit se papa mada aduga aji ojasing friends in the beginning aduga school ojasing siamna onabi aji makha se bi dum taw thagena khalle ngamjagari am thagena amkha tan do tam dagi aduga UPSC exam tharaga ISA bagam da bona jagena khalle ai kwa ka chama yang pele kai ke dine papa di le jindre samadi super oye IMC da pada dia di sini pada dia di lagi. Nampak je pun ani humor nang pada juga. Laga ani mu nanu mada humori di dalam pada juga. Mata mangan tadi dah dari dua orang atau ka nana mana pamjari berlain juga. Jadi fokus sorga. Hola bila gadi. Saya kali bergol. Saya nak faham ni akan jadi. Commerce stream gi makok Justina Yendrembam aina topper tarakpase harau hasu pakhapase ani khau hai ta aina topper tarakan expect tawjaude hai tare khai puki manungda di yaw pa yaina di khanjagi duga ai je hoji makha bcom tamdaraga bcom waraga chartered accountant thagena adumana khai like pabai se anamana ai di nungdang doina paiba ayuk kumba di padre duga ojana tai kana muna ta hauba adagi halaga mu revise kumba tawba adumaina tawe adagi aina anambada aina
ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯕꯗꯤ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯇꯥꯛꯏꯀꯥꯟꯗ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯁꯤꯗ ꯐꯖꯅ ꯃꯨꯟꯅ ꯇꯥꯍꯧꯕ ꯌꯨꯝꯗ ꯍꯜꯂꯛꯑꯒ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯗꯕꯗꯣ ꯐꯖꯅ ꯄꯥꯊꯣꯛꯑꯒ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯗꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯄꯥꯔꯨꯗ꯭ꯔꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯣꯞ ꯑꯣꯏꯕ ꯉꯝꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯁꯤ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯀꯪꯂꯥ ꯁꯤꯐꯥꯏ ꯃꯈꯥꯗ ꯇꯥꯏ ꯏꯆꯤꯟ ꯏꯅꯥꯎ ꯑꯅꯤ ꯏꯅꯥꯎꯄꯥ ꯑꯃꯒ ꯕꯕꯥꯁꯦ ꯗꯨꯔꯗꯔꯁꯟꯗ ꯀꯣꯟꯇ꯭ꯔꯦꯛꯇ ꯍꯥꯏꯌꯔ ꯚꯦꯍꯤꯀꯜꯒꯤ ꯗ꯭ꯔꯥꯏꯚꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯃꯥꯅ ꯍꯥꯎꯁ ꯋꯥꯏꯐ ꯄꯔꯤꯈ꯭ꯌꯥ ꯑꯁꯤꯗ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯤꯝꯗ ꯃꯀꯣꯛ ꯊꯣꯡꯂꯕꯁꯤꯡꯗ ꯃꯨꯈ꯭ꯌ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯅꯣꯡꯊꯣꯝꯕꯝ ꯕꯤꯔꯦꯟ ꯁꯤꯡꯅ ꯊꯥꯒꯠꯄ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯕꯨ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯍꯟꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯆꯥꯎꯅ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯂꯧꯔꯤꯕ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯑꯗꯨꯕꯨꯁꯨ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯊꯥꯒꯠꯈꯤ ꯄꯔꯤꯈ꯭ꯌꯥ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯍꯧꯗ꯭ꯔꯕ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗꯁꯨ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯍꯟꯊꯗꯅꯕ ꯑꯥꯄꯤꯜ ꯇꯧꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯟꯅ ꯍꯣꯠꯅꯗꯨꯅ ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯄꯔꯤꯈ꯭ꯌꯥꯗ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯅꯕꯁꯨ ꯃꯨꯈ꯭ꯌ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯃꯨꯈ꯭य ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯅꯣꯡꯊꯣꯝꯕꯝ ꯕꯤꯔꯦꯟ ꯁꯤꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯃꯤꯈꯜꯗ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯗ ꯚꯣꯠ ꯄꯤꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯅꯤꯡꯊꯤꯅ ꯈꯟꯊꯔꯒ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯒꯗꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯨ ꯊꯥꯒꯠꯄ ꯇꯉꯥꯏꯐꯗꯦ ꯋꯥꯈꯜ ꯈꯟꯗꯕ ꯇꯧꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯍꯨꯠ ꯊꯥꯒꯠꯂꯕꯗꯤ ꯀꯩꯗꯧꯉꯩꯗ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄ ꯄꯣꯔꯛꯄ ꯉꯝꯂꯣꯏ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗ ꯂꯩꯕ ꯃꯨꯈ꯭य ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤꯒꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤꯌꯦꯠꯇ ꯉꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯈꯥꯗꯤ ꯑꯦꯟ ꯚꯤꯂꯦꯖ ꯏꯟꯗꯁꯇ꯭ꯔꯤꯁ ꯕꯣꯔꯗꯅ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯍꯟꯗꯛꯇ ꯅꯧꯅ ꯔꯥꯖ꯭य ꯁꯚꯥꯒꯤ ꯃꯤꯍꯨꯠ ꯑꯣꯏꯅ ꯈꯜꯂꯕ ꯂꯩꯁꯦꯝꯕ ꯁꯅꯥꯖꯥꯎꯕꯕꯨ ꯑꯣꯛꯄꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯃꯨꯈ꯭ಯ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤꯅ ꯍꯥꯏ ꯔꯥꯖꯅꯤꯇꯤ ꯇꯧꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯔꯥꯖꯅꯤꯇꯤ ꯋꯥꯂꯥ ꯑꯃꯒꯤ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯑꯁꯤ ꯐꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯧꯕ ꯆꯨꯝꯂꯣꯏ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯍꯥꯏ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯤꯍꯨꯠ ꯊꯥꯒꯠꯇ꯭ꯔꯕꯗꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯋꯥꯊꯣꯛ ꯑꯃꯠꯇ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯕ ꯉꯝꯂꯣꯏ ꯃꯨꯈ꯭य ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤꯅ ꯍꯥꯏ ꯃꯤꯄꯨꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯅ ꯃꯤꯈꯜꯗ ꯃꯤꯔꯦꯞ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯣꯡꯊꯣꯔꯛꯂꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯀꯨꯞꯅ ꯊꯤꯒꯠꯂꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯤꯍꯨꯠ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯥꯒꯠꯂꯕꯗꯤ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯂꯦꯝꯗ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄ ꯃꯐꯝ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯃꯨꯈ꯭य ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤꯅ ꯍꯥꯏ ꯆꯍꯤ 3ꯇ ꯉꯥꯏꯔꯤꯕ ꯔꯥꯖ꯭ꯌꯒꯤ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯑꯁꯤꯅ ꯆꯤꯡꯇꯝꯒꯤ ꯃꯔꯤ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅ ꯐꯒꯠꯍꯟꯕ ꯉꯝꯂꯦ ꯀꯣꯚꯤꯗ-19ꯒꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯔꯕ ꯃꯇꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯆꯤꯡꯇꯝ ꯑꯅꯤꯅ ꯑꯃꯅ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯅꯕ ꯎꯕ ꯐꯪꯂꯦ ꯂꯧꯎ ꯁꯤꯡꯎꯕꯒꯤ ꯂꯝꯗꯁꯨ ꯔꯥꯖ꯭य ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯆꯥꯎꯅ ꯑꯑꯣꯟꯕ ꯄꯨꯔꯛꯂꯦ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯍꯥꯏ ꯂꯧꯕꯨꯛꯇ ꯏꯊꯩ ꯂꯧꯈꯣꯡ ꯄꯤꯅꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯗꯥꯝ ꯃꯆꯥ ꯃꯆꯥ ꯀꯌꯥꯃꯔꯨꯝ ꯁꯥꯅꯕꯁꯨ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯇꯧꯔꯦ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯄꯟꯈꯤꯕ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯃꯁꯛ ꯅꯥꯏꯕ ꯊꯕꯛ ꯑꯃꯠꯇ ꯄꯥꯏꯈꯠꯂꯝꯕ ꯂꯩꯇꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯔꯥꯜ ꯁꯤꯔꯗꯨꯅ ꯁ꯭ꯔꯤ ꯕꯤꯔꯦꯟꯅ ꯍꯥꯏ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯑꯁꯤꯅ ꯏꯇꯤꯍꯥꯁꯀꯤ ꯂꯤꯛꯂꯝ ꯆꯨꯝꯅ ꯑꯃꯗꯤ ꯅꯤꯌꯣꯝ ꯆꯨꯝꯅ ꯊꯕꯛ ꯄꯥꯏꯈꯠꯂꯛꯄꯗꯒꯤ ꯔꯥꯖ꯭य ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯐꯒꯠꯂꯛꯂꯤ ngasi sai ahum da ngari ba government singtam gi leram relationship amat to ne ngasi singtam pulga kaya no ngai re ining thogi da handak rajya sabha gi da lakhi ba miyam singi mayam covid-19 thenar ba khona ba da singmi mayam porkhi ba tampak ta porkhi ba singja mayam tampak gi silena mayam na sing da sala kana mating pa ba mayam khandio bot thagal pa matam da ba mi thagal te pasha pi ba ngamba mi lai ba ngamba sak pi je ba ngamba kofu yen ba ngamba da bot thagal pa ni ngasi pi ware hoji ge mo sahi om sida koi manipur ki agricultural revolution koi loi dore hoji 306 crore ge scheme pass tar kare project labuk ki lai riba labuk mayam sida ge ground water sin phet kadore hillo lok mayam se dam macha sangma gi mathak madu gi sensal crore sani go humpu ge na lakre si sahi kun sari mamanga kun gi mamanga taragi manga to giram ba yadavra habine dai na haride kari gumba posak amata masak na ina loire ga thamamde ꯂꯩꯁꯦꯝꯕ ꯁꯅꯥꯖꯥꯎꯕꯕꯨ ꯔꯥꯖ꯭ꯌ ꯁꯚꯥꯒꯤ MP ꯑꯣꯏꯅ ꯈꯜꯂꯛꯄꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯍꯥꯏ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯁꯛꯅꯥꯏꯔꯕ ꯃꯤꯁꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯂꯩꯁꯦꯝꯕ ꯁꯅꯥꯖꯥꯎꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯄ꯭ꯔꯙꯥꯟ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯌꯥꯎꯅ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯀꯌꯥꯅ ꯅꯤꯡꯊꯤꯅ ꯇꯥꯕꯤꯒꯅꯤ ꯏꯟꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯕ꯭ꯔꯣꯗꯀꯥꯁꯇꯤꯡ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯥꯂꯌꯒꯤ ꯕ꯭ꯌꯨꯔꯣ ꯑꯣꯐ ꯑꯥꯎꯠꯔꯤꯆ ꯑꯦꯟड ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯀꯦꯁꯟ BOC ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯔꯤꯖꯟ ꯑꯃꯁꯨꯡ PIB ꯏꯝꯐꯥꯜꯅ ꯄꯨꯟꯅ ꯁꯤꯟꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯁꯟꯃꯤꯠꯂꯣꯟ ꯐꯒꯠꯍꯟꯕꯗ MSMEꯒꯤ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯦꯕꯤꯅꯥꯔ ꯑꯃ ꯉꯁꯤ BOC ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯡꯈꯩꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯣꯐꯤꯁꯇ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯋꯦꯕꯤꯅꯥꯔ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤꯒꯤ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯛꯁꯀꯤ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯠ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯔ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯆꯤꯡꯂꯦꯟ ꯃꯩꯁꯅꯥꯝ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯚꯥꯔꯠ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ MSMEꯒꯤ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯥꯂꯣꯏ MSME ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯔꯤꯖꯅꯦꯜ ꯑꯣꯐꯤꯁꯀꯤ ꯑꯦꯁꯤꯁꯇꯦꯟꯠ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯇꯔ TH ꯅꯟꯗꯀꯦꯁꯣꯔ ꯁꯤꯡ ꯔꯤꯁꯣꯔꯁ ꯄꯔꯁꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯈꯤ BOCꯒꯤ ꯍꯦꯗ ꯑꯣꯐ ꯑꯣꯐꯤꯁ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯑꯔꯤꯕꯝ ꯏꯕꯣꯝꯆꯥ ꯁꯔꯃꯅ ꯃꯣꯗꯦꯔꯦꯇꯔ ꯑꯣꯏꯈꯤ ꯋꯦꯕꯤꯅꯥꯔ ꯑꯗꯨꯗ PIB ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯇꯔ ꯑꯚꯤꯁꯦꯛ ꯗꯌꯥꯜꯁꯨ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤ ꯋꯦꯕꯤꯅꯥꯔ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯔꯤꯖꯅꯦꯜ ꯑꯥꯎꯠꯔꯤꯆ ꯕ꯭ꯌꯨꯔꯣ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ ꯍꯦꯗ ꯑꯣꯐ ꯑꯣꯐꯤꯁ ꯑꯔꯤꯕꯝ ꯏꯕꯣꯝꯆꯥ ꯁꯔꯃꯅ ꯍꯥꯏ Role of MSME in the economic growth of the country with special reference to India's fight against corona haiba webinar session bagi pandamdi pagi kendra sarkar na government of India na MSME gi khuthang da koi piriba economic package ase masi miyam da khangan na ba aduga masi gi makha da manipur gi lairlasu hiba aduga hiram kaya da makhu gi tenal laiba na arol singna kari khudong saba lawba ya bage hojiki leriba prevalence system sida kari kari toba ya bage habadugi opportunity thiminana bagi pandamda masigi webinar se sinjabani Imphal gi RIMS hospital da ngasi sample chahum kunmapan test tawbada ahum positive oire mioi 12 na naba farakre
Imphal gi Jennings-tana ngasi COVID-19 gi sample chatruk trataruk test tawbada manga positive oire hana COVID-19 na naramba miyoi mapan amuhana test tawbada negative oire hairi tha asigi tara manga da COVID-19 positive oikiba Moijing Gram Panchayat ki pradhan gan angnaruba miyoi manga amasu ngasi positive oire Lilonggi Community Quarantine Center gi volunteer amaga naknaramba miyoi ahumsu positive oire hairi Rajya Police na lockdown amasung curfew thugaiba amasung miyam tinphamda mask uptaba amadi social distancing gi niyom thugaiba miyoising phagatpagi thabak leptana chathari ngasi zu miyoi chani humpu amadi gari sama yankhai manga phabaga loinana fine nu lupa lising kuntare changa thian ki Nehru Yuba Kendra Thobal Hairok Part 3 Gram Panchayat amadi Youth Brilliance Club Hairok Part 3 na punna sinduna chayola machumna chatharakpa Humbudrama Thuishuba Ban Mahotsav Palan Thoram ngasi lotion kre thoram adugi sarukama oina tongan mafamda uchara samri rom thaki Tabiriba Pawasi Akaswani Imphal dagini New York da leba UN headquarters ta pangtokadaba sayisigi United Nations Economic and Social Council gi high level segment gi miphamda ngasi nimidang pung 9 makhaida Pradhan Mantri Narendra Modi na virtual oina keynote address bigani Pradhan Mantri na Norway gi Pradhan Mantri Irina Solberg amasung US Secretary General Antonio Guterres ka lonya na mipham lushinbada wa ngangani Saigi awang mathaki mifam asida sarkar private sector civil society amasung academia gi mihut yauna saruk yagani kumsi saigi mifam asigi theme di multilateralism after COVID-19 humbudra manga suba sahi kumonda UN asi karamba phibam ohengadagi haibasini sarkar na hairi lebagsta hauzik phawbada COVID-19 na naba apunba masing lakh taruk lising kunthra manga chatre yankhai tare naba phaduna naba phagalakpagi sang asi sada humpu humdoi dasmik ahum yore haukiba pung kun maria sida mioi Lising kuni toy satre nifuni toy naba phaki hauzik active case lakh ahum lising nifuni toy sambri humudra humdoi leiri Haksel amasung yafi yumbal mantraloi na hairi haukiba pungkun mari sida lebagsida coronavirus na naba apun bamising lising kuntra mari samapan yankhai taruk report tawki masiga lonya na lebagsida COVID-19 apun ba case masing lakh tara hele COVID-19 gi laisaki hek horopadagi masi hauzik phawada nongmada khwaidagi masing yamba COVID-19 positive oibigi changni Nong makakta da lebagasda laina asna naba miyoi satruk marphu taret sikibaga lonya na puna sikiba migi masing lising kun manga satruk sumna ani yore Gujarat COVID-19 anuba hotspot amu irakliba Surat city da ngasi miyoi marina saba kendra gi kangbu amana yingsin khare miyoi kangbu duda Naideli gi AIMS ki director Dr. Bandip Guleria Niti Ayog ki member Binod Pal ICMR gi director General Dr. Balram Bharga amasung Kendra gi Haksel amasung Yapi Yumbal Mantraloi Additional Secretary RT Ahuja yauri Akaswani Imphal dagi pau tabire Rajya Sabha gi nauna khalaba sadasya sing tha asigi kunithoi da wasak logani ahanba oina wasak lobagi thauramadu intersession manungda house ki chamber da hangdokpani Sabha gi sadasya sing wasak lobagi thauramasi mahusana Rajya Sabha gi chairman gi chamber da pangtokhanbani Dr. G. K.S. Barao Madi, Tiruchi Sibagumba, Rajya Sabha gi nauna khalaba, natraga amuhana khalaba sadasya kharadi, Parliamentary Committee singi chairman su oiriba adubu, makoina wasak laudanadi, Committee singi meeting kauba yade. Handak Rajya Kundagi, Rajya Sabha gi sadasya humbu matoi khan ki badugi genglaga social distancing gi sana kanglon ngakna, Rajya Sabha gi chamber da chairman na wasak laubi thorom pangthokani. Kendra gi lahu singo mantri Narendra Singh Tomar na hairi, lebag sta apaba makal gi chinjak, Hawaii madi thau, Thokpa marang sing puthokpagi sang hengathanduna asiguma polam sing mapandagi pusilakpagi sang hantahana buhana batangai fade Indian Council of Agricultural Operations ICAR linkat ki bagi marphudra nithoi shuba kumon palan tharumda wangang bada mantri na hai Lomi sing amadi baigyanik sing gi hona zamana lebagsta hojik chingja ki pothok marang kaina leiri COVID-19 gi laitsit leraba phawbada lockdown manung da record oiraba changda mahi morong puthokpaki damak mangna lebaga sigi lomi singbu su thagat phongdokhi mantri na hai research amadi sang hen thaduna acha thau gi pothok hengathan bagi tangai padaba leiri aroiba damaroiba paw amuk Council of Higher Secondary Education Manipur Kozem na loba kumsi sahi gi class 12 ki parikya gi fall out thokle science arts amasung commerce stream ahumakta nupi ngaktana makok oire Mukhya Mantri Nongthombam Biren Singh na hairi Mikhalda matik chaba mirep thagalabadi lamdamasi malyamda khwaidigi chawkhatpa mafam ama oiba ngamgani Pradhan Mantri Narendra Modi na hauzik nimidang United Nations Economic and Social Council gi awangba thaki mifamda keynote address pigani Sarkar na hairi lebag sta COVID-19 na nabadigi phaglakpagi sang asi sada humdoi dasmik ahum yore amasung Rajya Sabha gi nauna khalaba sadasya sing tha asigi kunithoida wasak logani bawloi jare